Pag edad nako 48, di nako makabasa nga way glasses. Mao tong giingnan ko sa kuan ning makailan nako nga mga nang sanang magwas mata kaning orto. Di. Sana tal optometrist mga opto. Ingon sila, Pader, ay na lang pag-denial. Lain na kay katanawon. Mag-ana man ko magbasa, ana. So magkatiguang ang tao, mag-anam og kawa, gyud ang kaning mata. Kaning pananaw. Munang ato ng butangan og ingon ani, hangtod gyud nga agako na lang nimong tao. Ni ay tiguang duha ka buok didto sa templo, si Simeon nga tiguang na kaayo og si Ana nga tiguang na kaayo. Sa kadaghan sa mga bata nga gida ngadto sa templo nga pupariha ra sa gnaong, silang duha ang karon ang gihisgutan sa tong ebanghelyo si Ana man. Silang duha ang nakakita nga kining bataa mao ni ang Mesiyas. Nakakita sila bisag tiguang na kay sila. Gani ming sulti si Ana ngadto sa mga tao, murag iyang giwali ba, maoning bataa ang atong gipaabot. Sige tagsimba dinhi kay nagpaabot ta Ginoo, maoning bataa. Nya giunsa man ni Ana nga ang tanang mga taong may kaigmata wa man hinuon kakita sa Ginoo. Siya nung dautan nagmata kay tiguang na kayo nakakita mas Ginoo. Kibaw mo gano? Wa mo kibaw? Wa gyud. Sa unang pagbasa, niingon diri ang pagbasa. Niingon si San Juan, unang sulat ni San Juan. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Dios. Tungod kay si Ana na higugmag maayo sa Dios, wa siya mahigugma sa kalibutan, dali kay siya kakita sa Ginoo. Kana bitang maghigugma ay sa daghan pa kayong tao, kakita gina siya kinsay iyang higugma. Karon uso naman ang text, no? Sa una akong panahon wa pa man ang text. Ug mingon mag-abot ta Santo Niño, kadakuan ang Santo Niño, pero magkita gyud. Awa mo kibaw? Wa mo kasuhay na maguwang pamanggi mo nako gani. Kato sa una ba wa man tay text. Nya ini kakita karon nya sunod buwan pa magkita, nus aman sa ta magkita sunod ingon din ko ana lang igpitsa ko ana lang sa Disyembre ron pizza 30 taron ingon inig kakuan lang Enero 15 kay moanhi man kog syudad nya magkita unya ta human ana wa na nay text. Inig pizza 15 ditso adto dito tuwa gyud magkita gyud. Kaya naghigugma ay man, pero kanang mga wa mahigugma, Indianon ka mga animal kayong dagko, may kayong patyon. Dugay kay kantong uwat-huwat, di yun, mutunga, wa man mahigugma. Pero ang nahigugma, mangita yun, mangita. Mao na ang nahigugmas Ginoo, makakita Ginoo, ang nahigugmas mga butang sa kalibutan, dili kakita Ginoo. Kamo, unsa may inyo rong gihigugma? Ang Ginoo o mga butang sa kalibutan? Kanang inyong balay, usab na, Ginoo na o butang sa kalibutan. Nyag naaroy mo anha dihang way balay, nya isog kay gnaong, daghan kay patik, murag gikan Dios Muntinlupa. Unsa man, pasudlon o dili? Sige. O ang Ginoo nag-ingon man, wa ko'y balay, inyo kong gipadayon sa inyong balay. Sa to pa, kanang na ang tawhana nga, bati kayo gnaong, murag kriminal jud kay gnaong, daghan pa kayong patik, wa man ay balay. So ang tanang way balay, mauna ang Ginoo. Pero kung nahigugma kas imong balay, di ka kakita sa Ginoo anang tawhana. Kakuha mo? Oh, bisag pare, di ka kita. Siradi. Sugoon na. Kamu dia William, ati man na. Sudong na din. Patyon ta na. Kaya pare, nahigugma mas kolekta. Ama o na. Di siya kita nga Ginoo dito.
Di ba doon na may unom ka presensya sa Ginoo nga iyang gimensyon naa sa Matthew chapter 25 31 to 46. Unom na kabuk iyang presensya. Ingon siya, gigutom ko, giuhaw ko, sa tungo sa nagmasakiton ko, hubo ako, wa ko'y balay, og nabilanggo ako. So kaning mga gigutom, kanang mga sana giuhaw, kanang mga masakiton, kanang mga way balay, kanang mga hubo, o kanang mga binilanggo, mauna ang presensya sa Ginoo. Pangutan-on ta mo ron, kakita mo sa Ginoo aning mga tawhana. Tutok na lang muna ako. O gimahal nimo ang imong kwarta, di ka kakita Ginoo ni kay mga kawatan man kasagaran ani mangawat oy kana mga gigotom kisa may kasagaras gigotom kana sang nangga sige lag standby diha nya mangawat ba na nya nagmahal ka sa imong kwarta unsaon nimo pagkahibaw nga si Kristo day na kisa man ang mga binilanggo kasagaras mga binilanggo kriminal nya mahigugma di kas binilanggo di ay og nagmahal ka sa mga butang sa kalibutan, sama sa imong dungog, sama sa imong kinabuhi, kaning imong panglawas, kanang imong health. O di ka mo adto ingka magpatakod ka dito. Porting COVID siguro dito. Mao na di ta kakita Ginoo. Nakaron unsa may buhaton aron makakita ta Ginoo, si Ana adlaw o gabi nagsimba sa Ginoo ug nagpuasa. Unsa man ang pagpuasa? Kana bang imong did-an ang imong kaugalingon sa iyang katagbawan. Gaminsyon sa dana si San Juan dire. Ningon siya, kay ang tanang butang na iya sa kalibutan, ang kaulag, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao. Kaulag, gikaibgan sa mata, o gipasigarbo sa tao. Kining tanan, iyanis kalibutan. Nya magpuasa ganita, unsa may atong kwaon una, ang makatagbaw sa lawas. Mo nang di ta mukaon, dili ta magsigi og kanaganing enjoy anang mga talan-aon nga nindot kayo sama na mga salida. Nya di sa ta magsigig pagarbo. Mo na ang uban sa una magpuasa, butangan paganig abo ang ilang maglingkod pagyug abo, nya magsulob pagyug sako. Aron lang gyud dili na sila garbo. Ubos ba? Ubos. Fasting. Meaning, giving up sa mga kalibutanon na katagbawan. Muna, kung ato na nang buhaton, kakita din ta Ginoo. Tistingin ninyo, abot sa inyo rong balay, pagsulob mog sako, nya lingkod mog abo, nya buliburi ang imong og abo, di ba igagis imong anak, makakita ka, halan anang Ginoo ay. Ano ka? Kato imong anak nga tapulan kayo, kakita jud ka Ginoo niya. Di ka mo sigon, kamu sige mo hugaw-hugaw din sige lang mo di na makakaingon anak kay nga naman hugaw naman kay ka. Labi na gyud atuon kasi imong anak, ma naunsa man ka ma, ato ning kwaon ang abo mabi atong limpyuhan ana. Iglimpyo hala no murag gid ni Ginoo akong anak naluoy man din nako love man ko sa akong anak ana. Nyang imo sang bana mo adto sa didto, day unsa man ka ligoon ta ka day kay mura naman kagbaho na kay ka dinhi. Yang imong kaon ana mo care nimo ba sa mo care man din akong animal dako abi nako bag sa una di gini mo care makakita na ka nga kana dieng kuan di ay nana di daghang mga tao maka-appreciate na kas ilang presence ba awa di gi mo muto inana bitaw na hasta imong mga silingan kanang muagi diya nga kanang kuan kayo kanang mga bulingit kay mga nao makakita na ka Ginoo kay nga naman nagpakabulingit naman ka ngadto nila ug mo na gibuhat sa Ginoo naghugaw-hugaw siya dinhi aron madawat niya ang kahugaw sa tao nagpuyo siya sa labing ubos na kahimtang aron mahigugma siya sa tanang kahimtang sa tao kay kung mahigugma na kas labing ubos dili lisod higugmaon ang dias taas-taas og jutay. Pero arira ka mahigugma sa taas, maglisod kag higugma sa diya sa ubos. Mao na ang giningon ni Kristo, unsay inyong buhaton sa labing ubos,
gibuhat ninyo nako. Pagsud ni Jose ug ni Maria ngadto sa templo, ang ilang mga naong pobre, ang ilang gida nga gasa, kaysa una mailhan man ang gasa, ug dato ka magdaa kag karnero, mga baka, ug pobre ka kadto ra yung kuyabog nga tukmo o salampati. Ang gida nilang San Jose kuyabog sa tukmo. Pasabot, ikakitas mga tao nga imong gida kuyabog ras tukmo, pobre ka, way mo pansin nimo. Pero si Ana nga nagpakapobre, nakakita siya sa Ginoo nga naa sa kakabos. Muna yun, bulahan kamong mga kabos, kay makita ninyo ug maangkon ang gingharian sa langit. Kinsay makakita sa Ginoo, ang nahigugma sa Ginoo. Kinsay di kakita, ang nahigugma sa kalibutanong mga butang og katagbawan. Si San Juan dunay laing version sa katapusan sa kalibutan. Nya, unsa may iyang version, niingon siya, kung moabot na ang mga kaaway ni Kristo, matapos na ang kalibutan. Nya, matud pa niya, daghan na kuno kaayo ang kaaway ni Kristo. Mao na, ang kaaway ni Kristo mao'y gihimo ang basihanan ni San Juan nga matapos na ang kalibutan. Yan, ingon siya, kinsa maning kaaway ni Kristo, kana kunong mibiya sa ilang pundok. Ano bang mubiya ba? Bisan unsay rason, basta mubiya. Nyahain man ang pundok ni Kristo, ang simbahan nga original nga gitukod ni Kristo. Nya kanang mubiya, mauna sila ang kaaway ni Kristo. Daghan nga mga pasangil nganong mubiya ta. Una, mubiya ta kay naglagot. Nayusahay, mubiya kay nauwaw. Nayusahay, nibiya kay sa may lain. Kay nasakitan, nahiubos. Nahiuban, mubiya kay nahadlok. Hadlok ba? Niabot yung higayon nga si Kristo gibiyaan sa tanan, ang nahibili na lang ang iyang 12 ka apostoles, apil na ni si San Juan kaning gasuwat sa atong first reading. Nya niingon dayos Kristo, unsa man mo, mubiya pod mo nako. Nya niingon dayon si San Pedro, Ginoo, asa man mi paingon kun mubiya mi nimo, miilaman mi nga ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Munang gihisgutan sa ni San Juan sa first reading, ang wa magpuyo sa kamatuoran mao ang kaaway ni Kristo. Nakaroon kamo ni amang gid mo simbahan, ako nagmisa man sad ko, dili ka ta mubiya sa pundok ni Kristo. Kung sigihan kag kulatas imong bana, saman, mubiya ka o dili? Dili. Sure? So, og mubiya ka, nibiya nakas pundok ni Kristo, kay ang pundok ni Kristo, ang simbahan, nag-ingon man sa kasakit og sa kalipay, sa sakit og sa maayong panglawas, sa kahamugaway og kapitos, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. Unya kay nibiya man ka kay hadlo ka mamatay, wa na ka magpuyo sa kamatuoran. Nya sigihan kag kasaba sa pari dinhi, mubiya ka. Isip lektor. Dili. Isip sakristan. Ay, sure mo diha. Dahil mo ingon yawa ng parian na. Yawa na. Wa na ko kita Ginoo diha. Mubiya ka. Imo sad nang rason, pero bisag unsa pay rason, nibiya gyud ka. Na undang kag serbisyo simbahan. Awa na, magsige na kag libak pare, sige na kag libak adtong mga leader simbahan nga nagpasakit nimo. Bisan pag unsa pay imong rason, basta nibiya ka. Mao na gina siya.
Nya, unsa man ni? Sige pataan ni. Kamu di mo umbiya. Ay, amot lang ninyo. Nakaroon sa atong ebanghelyo, gisgutan diri ang kinaiya ni Jesus isip pulong nga nagpakatao. Siya'y nagbuhat sa kalibutan, matod pa diri sa atong ebanghelyo. Siya'y nagbuhat sa tanan. Pero ang kalibutan, wa mo ila niya. Wa mo ila nga siya'y nagbuhat sa tanan. Nya, siya kuno ang kahayag, pero gisalikway siya sa kalibutan. Pero sa pagpakatao niya dinis kalibutan, pagsud niya sa kalibutan, nya wa siya ilhas kalibutan. Unsa may gibuhat ni Kristo? Nibiya? Wa. Nagpakamatay siya alang kanato. Dinhi siya nagpakamatay sa kalibutan. Mibiya siya sa kalibutan, sa iyang lawas, human siya namatay. Una siya ni saka ngadto sa langit, nabanhaw siya. Pero ni ending gid siya. Kaya ang ending gud nato dinis kalibutan, kamatayon mangyud. Ang katapusan sa atong kinabuhi dinis kalibutan, kamatayon. Muna bulahan tong tao nga andam magpakamatay para sa kamatuoran. Mo na, kana bang mo ending gyud ka ba? Nga namatay ka, nga nagpuyo sa kamatuoran, pananglitan, asawa ka, urbana ka, kanang mamatay gyud ka nga bana, dili ka mamatay nga kabit. No. Pananglitan, asawa ka, kanang mamatay gyud ka nga asawa, dili nakigbuwag sa bana. Kuha? Nya, nantan lektor ka, or sakristan ka, or choir ka, kanang mamatay gyud ka nga lektor gyapon. Nya pare, kanang mamatay gyud ka nga pare, dili papa. Aw santo papa, pwede san. Dili mahimong minyo. Dili mahimong amahan, or dili mamatay nga kabit sa usa ka babae or kabit sa usa ka laki. In short, mamatay unta ta nga nagpuyo unsay estados kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato. Tapuson gina nato. Tapuson ba? Nga ako sa dinhi, mo ending unta ko nga parish priest. No. Dili ta ko mo ending dinhi kay nang luod og mibiya ko sa akong parokya. Kay wa mo'y ayo dinhi. Bahala nagkamong tanan, kontra mo nako, mabilin jud ko diri. Hangtod mo end akong term, balhinon ko sa obispo. Total di man sa ko permanente dinhi. Bahala magsige mo glibak nako. Sige ra jud ko diri parish priest. Og di na sad mo musimba, magsige ra sad kog misa. Hangtod mahuman akong term. Bahala mo diya. Basta maon. So kita din tanan gi-challenge tas Ginoo nga puy ang imong kamatuoran. Unsa ka karon puy na hangtod ka mamatay, hangtod ka matapos. Kay bisan pag di ka mo puyo ni ana, mamatay ra gyapon ka, matapos ra gyapon ka. Maglikay ka anang imong bana nga sig pangulata, kay hadlo kang mamatay sa konsumisyon, mamatay ra gyapon ka, dili tingali konsumisyon. Basin og mamatay ka sa kanser tungod sa imong konsumisyon. Awa mo kasabot. Kana good. Nya dayon ang gipuy-an sa pulong mao ang pagsangyaw alang sa kaluwasan. Kini mao ni ang misyon sa simbahan. Mao sa niya nga tong misyon. Anak, luwasa imong mamagpapa. Bana, luwasa imong asawa. Asawa, luwasa imong bana. Ginikanan, luwasa imong anak. Pare, luwasa imong parishioners. Parishioners, luwasa imong pare. Ana, kanang isig tag linuwasay. Nya unsaon man ang parishioners makatabang sa pare aron maluwas. Huwag muskulikta, daghan. Di oy. Istoryahi ang pare
Og naamoy dili mauyunan, istoryahi ang pari, personal, heart to heart, dili kay libakon, dili kay i-post sa Facebook, nya libakon, butang-butangag istoryang dili maayo. Ana, bahala nagdili ko maayo, ayaw lang kog libak ka, istoryahon nato ni. Mag-atubangay ta, matod pa ni Kristo, kung ang imong isig katao nakasala, duula siya nga kamurang duha. Ana, ayaw ba ibandilyo sa ngadtos gawas ba? Tabangi sad mi. Nya kami sad tabang sad mi ninyo mga sakramento, counseling, kaningon ani pagsangyaw, pagpasabot sa pulong sa Ginoo, tinabangay ta ni. Unya dayon ang pag-antos para sa usag-usa. Ang pulong sa Ginoo nagantos. Si San Juan nga maoy tigpaila sa pulong nagantos. Nya unsa may atong antoson? Ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug balaod sa atong simbahan. Kay kung musupak na tas balaod, maghatag na tag pag-antos, dili na ta makawagtang sa pag-antos. Ang atong pag-antos agig pagtuman sa atong estados kinabuhi nga gipatuman sa balaod, mo'y makahatag og kalipay para sa uban. Nanglitan, bana ka, naibog ka sa usa ka dalaga. Unsa man na? Ang tusunon, kay mas lami man ang dalaga kaysa imong asawa. Di ay. Labi na gyud og stinta na imong edad, nya ang dalaga 19, nya imong asawa 68. Ay may mas lami ana 18, 68 o 19. Nya sweet kaayo, caring kaayo, nya kanini ang 68, yayawa na kaayo, malimtano na kaayo. Mura nag imong lula ang batasan. Pero kung gusto ka nga maluwas, antusan ng 68, kalimti tong 19 or 18. Maghatag kag kalipay sa 68, maghatag pa jud kag kalipay sa inyong mga anak o sa imong mga apo, maghatag sa kag kalinaw o kalipay ni adtong pamilya adtong dalaga kay di man to makabit. Pero antusonon, kay magsige man gitong text nimo nga bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko, inana ba? Bisan og ang atong edad, age doesn't matter. Mga inana, nindot magay na paminahon. No? Wala na. Pero antusa, para sa nanako, pare, sigihan ko din libak o sigihan baka kog daig. Antuson. Nyag nasa ko'y mauyunan nga, babae, nya, labi nagmakauyon sa nako, nya kay pare man ko, antuson. Ito lang, ilakilakan na nas kwarto, tanaw tas crucifix, Lord. Ilansan ko lang gini sa cross kuyog nimo. Nya maingon sa dangyawa, tuo man ka ana, kanindot ana panagsaisan na may lang na pa, wagtan bas imong stress. Di lang jud ko Lord. Ala na ni antosol na gini hangtod mamatay. Malipayon kay mustadan kay gaantos mang pare. Dako biasa ng pag-antos sa pare kanang ang kolekta dili isod sa bulsa. Ano bang gamiton gid dinhi sa atong project ba? To the last centavo. Gamiton gid diri sa katuyuan simbahan. Anto sa naoy, sinang ka na magkupot na kas kolekta di na nimo mahakgom kay porting daghana nya imong ihatag kanindot ana isod sa bulsa. Awa mo ka feel? Antos oy kanang imong i-give up ba? Bisan og daghan na kita kayo ako magita ni oy. Nya ihatag karon mabulahan katilingban. Malipayon kay katilingban. Pero katong tanan suyupon to nako dadaan akong sakom. Basta god magpangaot ko muso tuan nas pader gidahan ang sako. So sakit no? Antosonon pero kalipay ang mahatag sa katilingban. So ang atong pag-antos maghatag og kalipay. Ang atong pagbiya uban sa kasuko, kahiubos or unsa diya kahadlok o unsa mang rason maghatag og kapildihan sa atong katilingban og sa atong kinabuhi. So muna bulahan ang mulahutay kay maluwas. Og kini di ay mobiya sa pundok nga Diosnon mao ang tinuod nga
kaaway ni Kristo. Ang di na muantos aron puy-an ang kamatuoran, mauna siya ang kaaway ni Kristo. Kung mamugos na tas atong gusto ngadtos katilingban, kaaway na ta ni Kristo. Kitang tanan mga igsuon, pulos ta binuhat sa Ginoo. Mutuo mo o dili? Si Maria, binuhat ba siya sa Ginoo? Binuhat. Nya ngano man nga si Maria nahimo mang inahan sa Ginoo, nga binuhat raman unta siya sa Ginoo. Sa may tubag. Hindi mo siya inahan. Wa mo itubag. Wa sad ko itubag. Okay, ang kitang tanan binuhat ko tas Ginoo. Ang Ginoo wa goy sinugdan o guay katapusan. Yang ano man hinuon nga si Maria nahimo naman hinuong inahan sa Ginoo. Nga nagsigi magani siya ingon sulugoon ako sa Ginoo. Nya nahimo na noong inahan sa Ginoo. Ang tubag ani nga ang Ginoo may nagbuot nga mahimo siyang anak ni Maria, magbuot di ay ta. Mo na pag ingos mga bata, buot day mo. Na ako maning pagbuot. Tungod kay ang Ginoo makahimo siya bisan unsay gusto niya. Mo nang why imposible sa Ginoo. Pwede siyang mahimong inahan, pwede sad siyang mahimong amahan, pwede sad siyang mahimong anak. Siya gabuot. Mo na nga si Maria nahimong inahan sa Dios tungod kay sa tanang tao sa kalibutan. Siya gyud maoy number 1 nga wa gyud maghimog iyang kaugalingong kabubuton. Dili ba ka maong magbuot-buot? Ang iya ra gyung gusto matuman ang pagbuot sa Ginoo. Mao na nga nahimog gyud siyang inahan sa Ginoo kay musunod man siya unsay gusto sa Ginoo. Bi kamo kuno bi, himuon mong anak sa Ginoo, sugot mo. Ano anak? Himuon mong inahan sa Ginoo, sugot mo. Kinsay mo sugot din nga himuong inahan sa Ginoo, taas ang kabot. Oh, maunang di kita mahimo. Kay di man ta mosugot. Usbon ako. Kinsa dinhi ang gustong mahimong inahan sa Ginoo, taas ang kamot. Unsam day gusto ninyo? Mahimo mong anak sa Ginoo. Gihisgutan sa nasa itong ikaduhang pagbasa, dili na mo ron mga ulipon, mga anak na mo sa Ginoo. Kinsa man dinhi ang gustong mahimong anak sa Ginoo. Tas kamot. Arang-arang kay ana. Naapag yung mga yawanon kayo, di yun mo isas kamot. No? Giingon diri sa unang pagbasa, panalanginan kamo sa kaluoy sa Ginoo og himuon mo niyang mabungahon, malinawon. Kinsa dinhi ang gustong panalanginan sa Ginoo. Taas ang kamot. Na hurot-hurot nagpataas. Mauna, kita manggod mga mapahimuslanon. Magsigi lang kitag pangayo sa panalangin sa Ginoo, siging pangayo sa panalangin sa Ginoo, pero suguo na kita sa Ginoo, di sugot. Liwat gid mo sa inyong mga anak. Kanang inyong mga anak ba, sig pangayo kwarta, sugo asa mo sugot? Pating ignaw, gahi pas dukot. Liwat Dios mga sakristan, andito joke. Buotan ganun itong sakristan din Ang asa sila naliwat. Kaya bang may lang mangayo, pero di magpasugo. Naapil na rabara ron sa atong mga nasa atong mga kompanya, anang mga trabahoan, mga problema ang mga employer, hep kusog kay mo demand o kanang mga bayad kinahanglan gyud minimum unya unsay mga rate diya nga angay niya maogi pangayoon hastang overtime ma-extend lang og 30 minutos mangayo dayog overtime masuko gyud og dili tagaag overtime nya samtang nagtrabaho siging text hapit
upat ka oras ang iyang gispend sa siging text tibok adlaw. Nya di gyud mangayo og minusi lang tong akong sweldo ha og upat ka oras kay nag-text ra ko. Ana day niingon, ana nga minusi to akong itotal tanawa ri tanan ako mga text messages, ang akong pag-email, ang akong pag-Facebook, ang akong pag-upload sa akong mga selfie, i-minus lang to sa akong sweldo ma'am kay na minusan man tong akong oras ato. Nainingon ana. Oh, pero ayaw tagaig overtime. Suko dayon. Makaron ato na ning sugdan karong tuiga 2021 ang una natong buhaton kinahanglan nga di na ta magbuot-buot. Ayaw pagbuot-buot og pakolor sa imong buhok. Ayaw pagbuot-buot og larot og kiskis ana imong kilay. Ayaw pagbuot-buot og pariban-riban ana imong buhok. Ayaw pagbuot-buot og paputi-puti anang imong lagom nga naong. Ayaw pagbuot-buot diha og pa inom-inom ang pills aron di lang ka mamabdos. Ayaw pagbuot-buot nga magpalaygit. Ayaw pagbuot-buot nga mag-abortion. Ayaw pagbuot-buot nga magdugdog na mo babae og lalaki bisag wap ay kasal. Kay di na pwede. Labaw na sa pare. Ayaw mo pagbuot-buot nga magsige mog paris-paris, laki og laki, babae og babae. Di na ta magbuot-buot ana, no? Ayaw mo pagbuot-buot og sa pamailain. Pangangkon anang mga yuta, sig pangangkon anang yuta, hinimo ra ba nas Ginoo ang yuta. Ay mo pangangkon anang mga tubig, kana mga tuburan, kay nga naman i-share na kay hinimo nas Ginoo. Labaw tanan ay mo pangangkon anang dagat kay hinimo nas Ginoo. Hasta tubig kuralon nga way batasan. Kisa so naga tubig sa dagat mahimong private property. Dakaw sa ako ni experience gini nako ha. Langoy-langoy ko ba kanang tanaw-tanaw na mga isda nga magdagandagan manlupa langoy-langoy isda ba nahiga isda atong maong beach. Class man to nga beach pero dito may sa dili class kay mahal magbayad dito atong class nga kuan. Langoy-langoy na ko ngadto. Nya na may gibabag nga kanang mga styro ba. Suong sa ko dito, anak ko suong ko. Sus gipituhan ko sa guard dito dapat. Ana angop. Nako, gabit-bit ra mag-shotgun ko, patay ko na. Kay kadto ko nung tubiga, private na ko no to. Nya maura mang dagata, parat-parat ra mangyapon ito. Ano naman yung na-private naman yung niya? Gikuralan na to, anak. PC o ka nang styro. Sobraan na kaita pagbuot-buot nga nangangko na tas kalibutan mura nagkitay amahan kitay tag-iyas kalibutan to the point nga naguba ang kalibutan gisudlan pagitaning COVID musumad na lang ta COVID lang gyapon nanarba kuno ikaduha nga mas kusog pa ning COVID kay di na madag tap-tap makakita lang ka patay na ka mauna karon sugod karon maglasis na tangtanan kay ang iyang radiation perting kusuga makakita lang ka patay ka muna bantay mo karon 2021 wa nay makaabot na tog 2022 karon ba pa mag-ilong nawa sunod bata na maginagakay na tang tanan ani nya mahadlok na tang magtinan-away ug mo na ning panahon na nga wa nay kapuslanan kanang inyong pag short og mukbo wa nay mo tan-aw ninyo kay ang makakita ni ana mamatay sa kaibog apil ng pare oy ayaw oy di na magsig pangangkon oy si Maria wa mangangkod sulugoon ako sa Dios mao na nga naangko niya ang kinatas ang ranggo isip inahan sa Dios rayna sa langit ug sa yuta tungod sa iyang pagpaubos naangko niya ang taas kaayong panalangin sa Dios nangandoy ta nga mahunong ning pandemic nangandoy ta nga mo hunong na ning kagubot karos kalibutan hala magpaubos na tang tanan kamong mga asawa pagpaubos na mo sa inyong bana nya pagkuntis mo mga bana kamo sa mga bana paubos pud mo sa inyong asawa
Ambot, ug saon na ninyo. Ang sao man be, aron ang asawa magpaubos sa bana. Ang sao man. Ambot lang ninyo. Ano ako may inyong tutukan, nga umang ko'y asawa. Kinahanglan ang asawa, dili na mo diktar sa bana unsay buhaton. Mangutana na siya dong, unsay akong buhaton. Ana, B. Ano na yung tawag-tawag? B, bitukon ka. Na sila yung mga B, nasa na sila yung sa tanang ubang utubag nga ka na, kasal ba? May ibog biya sa kong, ewan man ko'y gitawag-tawag og B. Ako na lang tingin itong hungungang Madrid, B. Yung ating Madrid, ang paruson, tanong ka ng pariya ka. Kaning mga B, mga lab, mga langga, inana ba? Ano ninyo? Langga, unsay akong buhaton. Ya paglungag dito langga, nya ihuman panglaba niya ha. Ana, nya human panilhig, panglimpyon siya. Nya ikaw langga, isa matug ko. Isa sige langga, take care. Ana. Kanay buhata. Sige langga, kaon sa kuha. Asa man day ka langga, sayo man kanikaon siya. Muadto pa ko sa akong kabit siya. Ay, take good care. Nya iniglakaw, enjoy. Ana ka. Nya mo ana mo, mga asawa. Kamu sugod gani mo supak-supak, adi mo liwat ni Maria. Ayaw gyud. Ayaw supak-supak, sunod. Nya kamo mga bana, unsaon sa inyo pagpaubos inyong asawa? Ibaw mo. Oh, ako sa inyong tutukan. May magnakoy asawa. Kay kamo man maoy gitawag og haligis pamilya, moy lig-on dias pamilya. Kinahanglan nga lig-on mo baruganan. Unsa may inyong baruganan? Sa may lig-on nga baruganan. Nga hangtod sa kamatayon imo gyud kong bana. Hangtod sa kamatayon di gyud ti kailisan, dili sad punan. Hangtod sa kamatayon dili gyud ti kaatrasan. Ako gyud kang sikitan. Kay kani mga bana mura ba ni kusog kay mo distansya sa asawa? Bisag maglakaw mo unag lakaw. Kadaghan akong nasundan, mga asawa nagkugos pas bata, gada pa diris bag, ang bana lakaw ngadtog sirit. Moingon ang asawa, dong huwat-huwat sa dong, ya sa nimo diha, oy pas diha. Mao na mga bana, mga buangon na sila. Mayroon yung wako na bana, no? Kaya nabana pa ko, di na ako buhaton, oy. Di dyan ako kuyugan akong asawa. Anong biya-biyaan pa mo na? Ay nalang nagkuyugi. O gusto ka mo kuyog, alalay na. Imo maginang kuptang kamot, anak katong uyab pa mo. Karoon na noong 70 na inyong edad. Ang ayan, yung mukupot kag maayo. Kay matumba na lang tao nagpatag. Uy, inig katiguang na, hilasa naman nung magkupot-kupot hinoon. So kamo mga bana, inyo nang katungod ang pagsikit sa inyong asawa. Labi mag-anam na mo kaguwang sikiti nagmaayo, kay hapit na matapos. O ikaw sad, hapit na sa matapos. Daginuto na lang kaayo ang inyong panahon. Ana, niya kamo ron din mga gulang-gulang na, sige pa mong sikit-sikit. Sige pa mong tapad o gigda. Di na no? Oy, maglain na. Ari lang ko diri. Ari ko kusina higday. Ari des kwarto. Dia kamo lang dia ari ko kusina. Sumol na kay mugnaw. Ni maho na mo diyang inununan. Okay, di na sa din taon kapanot brush kay unsa pa may toothbrushan nga wa na sa ipon. Pero ayaw pag inaana, oy. Pagsikit mo mayo. Lahi man tagod kay di na mo musikit. Ang gusto ra bas Ginoo musikit yun kay dili na mo duha, usa na lang mo. Ako lang ning gisgutan kay usahay di takatuman sa atong mga katungdanan nga gihatag sa Ginoo tungod kay ang garbo manggod mo ay mohari nato ang garbo ba. Sama sa nako pare ako man din higabuot dinhi sa parokya sud sa higayon nga gi-assign pa kus obispo. Awa gyoy makalabaw nako dinhi. Maingon ko nya sama ka. Sige, biya dia. Naon ako. Mabuhi ra ko gwa mo eh. Naon ako kana pay wa koy bahinanas kolekta.
Pero di unta na mo'y akong hunahunaon. Nga kung ta hunahunaon gyud nga intact gyud ang tanan. O mobiya ka basta welcome ka gid nako. Nya mobiya ka saon nako. Basta intact yun. Abli gina dihang pultahan para nimo. Mao na akong magpaubos ba? Nga sa Kristan, akong alagaran, pakanon gyud kay mao ra man sa nailang anhion in town sa simbahan. Na magkakaon sa gid ba? Ay niagi ko sa kuana, inaana ba? Mo lagad og jutay nya kaog daghan. Isuod pag bulsa ang uban nagmalipat. Mao man kalipay ko nato batanon pa ta, di ba? Ang batanon ba? Nya nganong mag-uol bang kuana nga niagi naman kuana. Wala pa yun, kaya na sila. So, moda, ang resulta di ay kung kita magpuyo na nga masinugtanon sa Ginoo, na ay kalinaw, na ay kalipay, na ay kahiusa, ug labaw sa tanan, naa ang gahom sa Ginoo mulihok dinhi kanato, kay panalanginan kita sa Dios. Unsa gito'y tubag nato sa Salmo? Imbisyonan, unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Wa man mo tingog. Oy choir, unsa man to'y tubag? Bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Wala, langit na mo. Pwede na malusno ang choir loaf, no? So, bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Kinsa may kaluy-an sa Dios? Ang mapahitason o ang mapaubsanon? Ang mapaubsanon. Kaluy-an gina sa Dios. Muna mo ingon jud si Kristo. Ingon si Kristo ba sa iyang mga apostoles, unsay gibuhat ninyo sa labing ubos, mao ginagibuhat ninyo nako. Og ang tingog sa mga kabus og mga ubos, ako gyung patalinghugan. Muna si Maria, nagpaubos magmaayo, gikaluy-an sa Dios, ug gihimo siyang labaw sa tanan. Ug tungod niya ng iyang titulo nga inahan sa Dios, kitang tanan nabulahan, kay nahimo sadtang mga anak sa Dios. Anak ni Maria. Ang ato na lang rong kuwang, no? Ang pagsunod na lang ni Maria. So 2021 is a very promising year. Mao ni ang atong 500 years sa atong pagka-Kristiyano dinis Pilipinas, ug mao sad ni ang tuig nga sugdan sa Ginoo pag-usab ang dagan sa atong kinabuhi. Naman sila gitawag og new normal. Karon new normal naman kuno taron. Nakadungog na mo ng word new normal. Tanawa, ang gustos Ginoo karong tuiga mahimo gid tang abnormal. Unsa man ang abnormal? Dili lang na new normal, pero abnormal, sobra sa normal. Kana bang ang imong paghigugma sobra sa normal nga paghigugma, kay bisan ang kaaway imo namang higugmaon. Ang imong pagpanghatag sobra sa normal, kay bisan pa ang tanan nga naa nimo imo namang ihatag. Ang imong pag-atiman sa imong balay sobra sa normal, kay kadtong mga way balay imo namang papuy-on sa imong balay. Ang sugo sa Ginoo makapahimo natong abnormal, beyond normal. Ang meaning ng abnormal or more than normal. Mo na say abnormal. Ang ako sang pagkapari mahimo sang abnormal. Kay sa una, ako ra may gapuyo sa kwarto karon iipon na nako ang madre. Pero adto sa kospikas po ya di joke lang na. Di na mahimo kay abnormal naman sa nang ilang kinabuhi. Ako sad abnormal, solo ba, solo. Abnormal biyan imong kinabuhi. Laki ka, nya di ka mohikap og babay, abnormal. Nya babae ang madre, di mo hikap sa laki nga pare, abnormal. Pero ang kinabuhi sa langit, abnormal. Nga naman, kay didto, ang tanan managsuon, ang tanan way sala, ang tanan sulugoon, og anak sa Dios. Di ba? Abnormal? Hala, mag-practice tagpuyo og langit. Niini karong tuig 2021, kinahanglan kitang tanan mahimong abnormal. Liwat ni Maria, grabe ang grasya. Abnormal sad ang grasya. Kay ang Ginoong muhatag nato, dili normal nga Ginoo, abnormal.
Syunan ka ana, Ginoo siya, nagpakatao ug nagpakamatay para sa tao nga makasasala, normal pa ka na.